kasi non ground na longle argudam sami APSLC phanke muni tum aning thelo aning oi laglo laben APSLC along ke do mane ini tum upward ke chapana hok karte kasi ni last kitu dai manke ke mangke noho atim update along bele claim sitami akerta kali makala ini SDC tum uturma statement pen papleng uni delo non BJP तुम जो से वन देट प्रोतंग बे आके रहा है तब BJP तुम तो वांटे चलो दे तसी non APSLC तुम के मांग सोन कौन ना के दो APSLC पेन जाकों से पालों क्या कहते लो पॉलिटिकल अपोवर से पालों क्या कहते लो प्रेम उन्हें लो कहते आपको बताए प्रोग्राम दे रखी है कि हाई टीप के लगे मोर जंकांग को तसी ये जाय कथा पता सोसाइटी थे जाय कथा सोन थोड़ कर दिया हम खांगा लोग aku amen ke bang sudah mela son thora ke thekle amen pa bang thuna ahir jumi ni ilo sida me politik sa anat ke alang likhon chiki nang me athi alang li bangke kosono lokacher li ke thekla pen isi kosono administration la so arona butha kan be ta politik sa long kopisi hiri nang ki ma power tipa to nei ma kla so man alang li ba mele sari ka sa mingoi nang ne laben alang li ke arleng ke sar kan ke kachukoi nei kali BDN ponchot nahi kasi nilista me moment ne BDN ponna ko kahai ate alang li u tek ser ma di kasi model ke chari along ke tele tum da rai lor pe nang se kal biang long mo sarkar chari long det lotang de alang li phan BDN en ponji tame non mar ke alang li ka alang ke sar lo por alang hem do se ni to ni tum man mane politics along mane apol kan hok mane ate election hai un alang li ali da sipen ate alang li ke electoral politics se jini ni ane se la ba ni li job da la ke san ni li ke jong chalo san pura la pe ni lalu la ben hini ba ke ni li non uncle ji town election abu tame da rajol road pen penan along tin na town on rame kar beng long kan place dunji la pen MEC along sami place dunji la pen ni li bang ke thote election ni li people thote puke MEC election ni li ke thote karon ke la hello je non li APSLC ali leadership jai kathara ke jalong li second dalo election tin ta jai kathar for matu ta mane kusono star campaigner rabi mane MEC ta jai kathar ko der MP ta thuder MLA ta thuder jola so bang nang nei da sin ni ru sin lo angke non nang kele ji 26 MEC bang ni thupe mission atung do de khara tum papa thuna ni party ke pangtai phan claim ko rat da phan ke pa job ya sai claim du ko na election ke thuder de kam kali ko mane tum papa thuna khala tum aphan ar chak pi dun ko khala sin ni kar i tame ni mission bang ke anti people party BJP RSS akan parem long pek nahi bro na ake hai MLA ake hai ruling okhelo boy ake hai geja pon so party long ni tum but du kawe buying ko da ko se ni tum ko da ke pa lo kapen ini people sini tum jingwai pon ko mala da ko lo patumi hajong da karbiang lo bangso party ke pangtang pun je pang ke lang pacari pun je pang isi April na piano kalau so April ke no namanya pang si karbiang lo in charge na ke kono kasi people si ini karbiang lo stame okhilur boy ke ja party da kengkam nang paciyo nang kok maglotang ke ile tum karbiang long matu ita chini lo ningkan ko iso selo da council lo puno assembly lo puno mate ha parliament lo puno tapen da town committee lo puno lem sa lo puno in nuta opposition elected authority kasi la support kopi ko sila nga cuman long to mapulatan ke ito tum karbiang long opposition party puga chekro matu unan zada phan ja ko ki jutsi bangke
Puliram long hang mate BJP RSS akan isi dam long mati laso posi ini Karbi Anglong long abatai election ke dos tame ini BJP RSS akan ke parliament jet ke lang ini BJP RSS satu incoming koi Karbi Anglong long nang cari jet opposition in muta elected kawe tunde tajo Jadi tuliram long hang ben himonto kisor mas maning ke hang ling si Karbi Anglong long sai ke ini tum thekam long ini town committee mate municipal book Karbi Anglong long election ke pawe ni kan ke tengah lo lagu tang ke lake ini tum Karbi Anglong lo ke ini tum Karbi Anglong ta democratic adet si ke tu Indian adet long si tu sekali Karbi Anglong lo ke nikan ko ke democratic adet dan ke macam mana lo democratic apa ke totally si mana kosong lo ben dia tu mana kawe dia kosong lo ada opposition EPSLC kacau ke nilai jung ning ke hangkan ni kacau kali rat se kacau lo EPSLC long penting kacau rat atu maning ki oi halaso nili takang dinso ACP nili menas dame EPSLC asong long jona ko ati ko pipo se chi oma bolotan te EPSLC asong phan ke kadu we Karbi Anglong ra katini lo penana por ho ra tu maning ki thepik lo ele tum ekdam long ji EPSLC tum omantu ne dharna ke do sit and demonstration ke do halaso collection box do ani adap 11 baji pen laso donation box big kok lo tang te cartoon pen ji ke hodi lab big kok lo tang te ani kan sam tin bajian lo tang te hala so donation box plain pa mati people lo tang te ra ta tu aning nang ka chithi je la so party ra ta kan claim big ji claim pa me ji ko aning na je kya job sin in hala am ke claim de taben nili tum leader sa tum mantune bhari program ki di do hala sur nili tuma along pen tangka do bes tame ra ta tum ka do de lage pido botan te rat aning na je thi sidame la so aning ga je the ra ta tum pini ame kui ke janga bang ke ni da jingin su ni pibo se jingin su ni ma botan te ra ta tum po ana ning ke the bang je chong dak jo me jang re han tu jo lo han tu jo to ta tum sidame poisa na chi ru ju na chi tu tapi ni la so party tu ko pipo ding hakka ini kace tonte social media lo kai ke kace phom ha social media lo an lam che pangjar ko ke claim la pedang pong song hijang ali dar sang ko ha dak se tong song tang te kace mar ko da jelung jelung ko ta ni ko lo de tum ram kan tempo tasi nilipu daim bangke democratic adet ke democracy aja kong long wek nei ko tang ne no bangke democracy a democracy ateng kali delo EPSLC ke democracy cari theke dalo discipline avi dalo rodang le mo haidet rodang le kosong lo rat thande cari ko non party anengke cari theke rodang te mo det ke cari kosong mati lage chol la ko lage la so posipini ni lile ka chigo kan lo ra ta tulse nili fan request lo nili fan se chuning ri lo je la so party lo nang reclaim dun nang yelo lage nang reclaim dun stame nili tumenang cerap dun theke lo udat konsensia lo ngara tum nili phan alam theke ba la pe nili phan ta nang kan jinso nang litame la so party lo kem bit pat doi la nang jinso tu lai ka tu ko be sanpura ra tame nili phan nang tu lo la se nili phan kan jinso tu hala so nang ki pu ate nasi tangte nili la so party chi o de pe na thi ko tangte nili ko na lo ka dam athe nili tame ha pili politics at income na chi yo dun ken ken nili tame ra lam chat do nili rata phan apha lo chojol je la so teng nasi pini rolling atum stame nili phan nang hang piglo messenger pen nang text phone pen war telephone pen ai call je nang la dak che wo elo botan ke nang sum mi lo rolling along le nang do lo da wan tame nili phan nang hang stame ti possible ko ke koi pe alam ke bakke nili rat amekri ni hala so party long rolling along ni mena ali ta ni ta ni rat amekri pa amode aposini rar phan claim ki selang protang pe ni duk sung voice tame isiba ka platform along dam pe se ni rar phan claim ki na ko matha se ni incident ta belo je normal
Karbi Anglong opposition party do an ke BJP aphan ke parliament ja ko ma athe Ladakh ke parliament ja ko ma that lo kuni ke pudam ke 20 years lo Karbi Anglong ke opposition party elected members in nuta ta ke laso posit da Karbi Anglong opposition political party do an khan ke ning jit ke mo ja athe sob tulira mo ha ke bisita pe laso posit ni last insiri ja dan lo ake hai okhelo goya long tam lo tangke halaso asong long pen cherab du lo tangke da Karbi Anglong lo sami koson lo BJP aphan jedam du munji ku te matha se pini ni okhelo goya long pate bolo na alang le tum deri phan respond to mekalo na ben patumi ana bangke deri phan Guwahati lo manghang se hada all Assam district committee to an hang se deri phan tame April na pa se tenglong lo che Karbi Anglong kami teli Laben kumani tum deri phan ma thata hai Robising Rohang President non Mandelo Rajordor lo Karbi Anglong lo alang li kwang se complain pun thek ko la puson nang ma thapai laben alang li lo komarna lo tu pasi ni li putami bangke pukhuri alang ke epong wa ke play kali ibu buni nang klobom man se pukhuri alang ke play pasi no ni li tum ke damtang la so article tarik here ni kami ni tum bang ko ro ko ni tum hotan jundam laben non kami pini ni tum constituency ke thom alidar satu la tum munit ke joy to bisai de rada khan jo thamun jo convince un alidar sai de kaso posi ni tum ning je the Karbi Anglong ara tum ta ko option avdalo BJP keno gustame koma phano ka chera tum ko ate non PSRC li puta ka che phom top anse faction la pini congress li atum li puta anni bang se ka che jorda tum li ram no khang alo SDC atum mang la ke MLA uchil la jut ko ho inu bahani ben kante nono bangke ekmatro ke raijor go aphan se nang cholang thong ko ma bo sin The district committee mental singli. district committee bangke non Sunday ar ni sinili tum arpu pa plain pon ko la pen ka bilang ade makin itu weekend di konpo na pending tu baso non la Sunday ni kace back an kaso ati matu makin itu angdi siklen pon rapet ko Karbi Anglong lo ko ta lahlo la sini lipidi APSRC pen kace o pon alam theke lahlo na tu batu eta nang sini lo ni 2019 pen 2026 an ke APSRC lo ni kace song ko amena lo budun lo la pen khala so kace song amena lo junji mene pu ta jun edel election kerem ba ke rat aning we la pen ni ta sidame election kerem chot takalila leader sangong kaike mat kace bhong kaike mat social media lo kace tengkheng la pen kace tu kace sa hala so ala so affection la so atumon langno no kita betul ko ko se bini ra ta